Enongo tumenet ntsena ibile wara ya 12 inhlangano mingitsiro mkanalona FM na kuhlekanisa kolonga ngisala xitichi xurko nhlangano i ravumbirhi namuntlha siku ra vunungu ra n'hwetele ya nhlangula lembe na magidi makumembirhi mune mina ni khalanga pet mathebula n'wana risimato wa cimo xithango maxikritano xicacana makunari wa ndandatse akwamukela mingitsiro meka na kuna ku Afrika wa vulavula ka mkanalona FM uhumelerisiwa hi ncindani Eric Mabasa ifama swi nga ku fika le ka awara yambirhi nhlekani loyi kha ku haxela wona twi kusuka lana studio 2A Polokwane kago hey kunjani la Gauteng Mpumalanga North West Limpopo na wikuma ke audio streaming Africa vulavula na timaka titele mingitsiro mkanalona na family tingata bula hito tshama u riendle botatwa ku khomeleni kambe mhaka nkulu i timhaka leti ti nga vulavuriwa hi ku langutiwa ka vumunduku kumbe vuxirho bya judge Hlophe kumbe Dr Hlophe kahle kahle hi ndlela leyi la tatwa matitwelo ya we kahle kahle vona ngeti ku nga kha ku tlangiwa ntlangu wa njhani loko ku ntlangu hi ku ya va MK va nga va kha famba pfumba ri hi leswi lava ku twa swona kusuka ka wena ka 0860002543 kumbe kandzisa rito ka 0657443911 taka leswi hi sweswo mingitsiro mkanalona na FM na ku Africa wa vulavula hi ta famba hi ndlela leyi namuntlha ne sweswiwani hi hafu ku bile awara ya 12 hi laha hi lavaka ku va hi twa n'we ku mi angula mukwini loko hi kha hi languta ka timhaka ta xiboho lexi nga tekiwa hi Dr Hlophe na vandla ra MK Party ku va va suka ka xirho kumbe vuxirho bya vona hi ndlela leyi nthemba ku va ta rhumela un'wana tani hi vandla mi yini mhaka yaleyo ke i mhaka leyi nga tsakelaka ku va hi bula ha yoho hi ndlela yaleyo hi ta va ka hi ringetela ku lava muhleri hi ta kota ku va hi bula na yena hi mhaka yaleyo kwala ka Mnganalona FM kasi hala ntsungeni wa mahungu ya misava ya awara ya n'we lexiwani xi tisiwe kusuka ka van'wani va vayingiseri va ngeri a swi ta va swi ri kahle ku hi vulavula hi timhaka ta mali leyi va makhe va nyikana ku yona lomu swiseveseveni va yi hangalasela va tlhela va ndla sweswi va endlisaka xiswona ku a swi veki nxungeto ke loko swi ta ka timhaka ta swilo swo fana na ti-money laundering na ku va se ku ta laviwa na timhaka ta swibalu na timhaka ta vugevenga byo hi byoxe ku ma ha ri ku ti cineleni kahle kwalomu mi nga ta mi kha mi cina mi ri koho ivi ku ta humelela vanhu va mi khoma nkusi se hi ta bula hi sweswo hi hafu ku bile awara ya n'we nhlekani lowu se sweswiwani ni lava ku twa kusuka ka wena mingitsiro wa mehe hi le ka 0860002543 ku u khome timhaka ku fika laha ka hafu ku bile awara ya 12 ivi kusuka kona hi hafu ku bile awara ya 12 mi ri yini n'wina hi tipolitiki ta leti ti kongomisiweke eka timhaka ta ku va MK va suse Dr Hlophe kumbe ku va Dr Hlophe bete swi swa n'wina swa JSC swi na swi vulavula ngopfu na suka se hi laha hi nga kona muyingiseri wa Mnganalona FM makomba ndlela 0860002543 a hi tekeni loyi a ri wo sungula eka nhlekani lowu hi mi amukeleni ka Mnganalona FM hi Budpat minjani hi pfukile minjhani hi pfukile mi khome tin'we Budpat ni khome ta vugevenga la tikweni ya i vugevenga byi humeka vulawuri loko langutisa le alusikisiki vanhu va dlayiwa 18 ya vo amavokweni ya swigevenga so Budpat hi le ku lahlekeriweni maxaka hi le ku lahlekeriweni hi vanghana hi mhaka vugevenga lebyi pfumalaka xitshunxo la tikweni vanhu lava hi nga va hlawula a va fanele va hi sirhelela va tikomba va ri ku tsandzekeni ene hambi mo va vita kokwalano a va nge pfumeli ku va tsandzeka mara loko ri xile hi lahlekeriwa hi maxaka ya hina hi lahlekeriwa hi vanghana ene loko nga mi swi vula mi kutani sweswiwani swi ngo twala nga ri swa olova hi ku kumbe swi hi khumbi hi ku hi vulavula hi le Eastern Cape kumbe hi vulavula hi le kwihi kambe i vanhu na vo nako loko swi suka Eastern Cape swi ya kwihi hi ku Xitsonga xi ri lexi dyaku ka va un'wana loko xi suka xi ya dya wa wena loko xi heti un'wana Budpat mi vula so hi weekend hi ta va hi ngcwava an innocent young man la role
loyi a nga hundza misaveni emavokweni ya swigevenga le Joni. Le Mayfield le i extension yin'wana ya Davidson. Ku hlaseriwe wansati na wanuna sweswi ni heta ku swi vula swa 7 swa ku cina. Na majambu swigevenga swi fika se swi koxa timali leti a ku xeriwa tona ya. So swi le ku tikeni la tikweni. Criminal Procedure Act leyi yi tikomba yi nga ri ku hi vuyeriseni ka nchumu, mara laha hi nga va hlawula va na ti-bodyguard a va vuli nchumu hi mhaka leyi. Se a ni ta kombela ku vaakatiko stand up hi tisirhelela. Kambe loko vaakatiko se hi ze hi yima hi tisirhelela naswo swi tlhe swi hlupha ko fana na leyi mhangu ya ku humela ka Eastern Cape xihehlo i ku vanhu lava va khumbekaka laya i van'wana va lava va ri ka ti-community policing forum. Se i van'wana lava va ringeta ku lwa na vugevenga lebyi lava ni vulaka lava ntsevu lava ku dlawa ku va nga kumeka xikolweni tolo. So loko mi nga mi languta swiyimo swa muxaka wolowo se vanhu va ta tiya njhani ku sweswiwani haya mahlweni ya lwisana na vugevenga ku ka ku endleka manyala ya muxaka lawa? Ya vanhu a va nge koti ku tiya, mara ni ta kombela vaakatiko swa ku a hi suku yimeni hi ringesa ku tisirhelela. A mfumo loyi hi nga wu hlawula ku va ta hi sirhelela va le ku tsandzekeni ka ku hi sirhelela. So a hi suku yimeni vo tsandzeka kumbe vo ka va nga swi lavi? Vo ka va nga swi lavi, vo va na ti-bodyguard va sirhelelekile, a va swi lavi ku hi sirhelela. Kambe loko se hi sungula ku tisirhelela hi hexe swi vula ku se hi ta va katsongokatsongo ka hi pfumela ku hi Banana Republic? Kokwalani ka Banana Republic Buthphet hayi se hi fikile kahle nje a ka na lexi nga sala ni nghenile ka Banana Republic. So hi mhaka ku hi suku yima hi tivikela kahle. Ha swi tiva ku loko hi ta tisirhelela ya vahlweni ku tsutsuma va ta khoma. U teke nawu veka mavokweni ya wehe. So u khondla mavoko wa dlayiwa. Kahle a swi twisiseki ku endleka yini. Ku swilo se swi hume emavokweni ya vulawuri ndi swi vone loko police station ya le ka Malamulele yi khomiwa nkunzi police station. I hleketa ku a ku fanele vusiku byebye president va suku yimile. Buthphet ni mi yingisele kahle ngona mi le ku mi tweni. Ya a fanele vusiku byebye police station yi nga khomiwa nkunzi, president a fanele a vitane family meeting a kombisa ku i lockdown mundzuku a ku na loyi a humaka gate eka vaakatiko ku huma ntsena vatirhela mfumo lava va ti-essential workers lavan'wana hinkwenu hi nghena tindlwini hi tipfalela koho ku hlotaniwa na swigevenga leswiya. So mara leswi swa swigevenga swi kumekini mi a mi swi twangi va khomiwile vakulukumba lava va kumeke hinkwavo? Va khomiwile ku ta endleka yini loko va khomiwile? Va ta tengisiwa va heta va kuma ti-bail, parole na yo yi koho va ku u ti khome kahle njhani loko u ri jele? So Gomeriki 0860002543 ikhumeka ithminati ntsena ipila ora ya 12 nongo ya Africa wa vulavula hele ka mkana lo ne FM makomandlela ungwana mingiseri lo nhlekana na vaxumi bali loko a ni hanyeriwa ni ri ka tipolitiki hambileswi swi nga riki na vuyelo a ni ta mi lava mi ta va mutsundzuxi wa mina. Ni vula hi yini na mi vule marito man'wana vhiki leri hundzaka mu hikokwalaho ka yini nkulukumba John Hlophe va nga yimisi voko xikan'we va hambana na swilo leswi na hi leyi namuta iprofit impact karanga va humile. Mi tshama vulavula hi AfriForum le Bedridge nga busy ku khoma vanhu va nghena ku na mafole kasi tiko ra hina se ku nghena na AfriForum. Ni seketela marito lama nga ma vulavula lembe leri nga hela ku ri ka Banana Republic nenge wun'we wu le ka Banana Republic loko hi lava ku ta tiphemendela kambe lowu un'wana wu le tikweni. A ni la ku chumbutela leya lava tolo lava a va ka va ndla ku vilela lava ka Khosado eka swifundza swa kaya.
mativa hi fanele hi languta laha loko khosati yi ri kona minkarhi liya loko yi siye vankulu mabazi ma Xilowa na va Ngrede Matachi a yi ri khosati leyi a ka ha fuma valungu milungu i wa landzelela loko va rila lava tinyinyona lawa loko munhu wa ntima a thola munhu to tendara yeleyo swi hela na ku va hakela a nga va hakeli na vana va dirayivhaku mathekisi a ni ri na kun'wana thekisini tolo no ma elima va teni mirungula swivara lava va mana va ri thekisini se lexi humelelaka i ku a va holeli se khosati leswi va nga ku swi ndleni hi ku vona ka mina i nyiko wa mbyana ni vula yini na hi ku va fingenela nkumba wun'we na mfumo loko mina ni lava xilo ka Pat Khalanga a ni zini famba ni ya huwelela ka radio ni huwelela ni ba mhala tiko hinkwaro ni vulavula na Khalanga ku hi va yindlu yin'we swi tsandza ku hi va khosati va vulavula na vanhu lava va kokelana nkumba wun'we va nga va mfumo na ku fana na leswi hina hi nga za hi huma eka khosati hi endla swilo leswi hi swi vitanaka SAFT, South African Federations of Unions laha nkulukumba vava a nga matsalana namuntlha a nga hlongoriwa kwale ka khosati mina lexi a ni ta va hi ku heta lexi ni nga va seketelaka xo loko va vulavula hi leswi tikaka swi va ra vanhu lava tirhaka mapurasini va twa ku vava loko munhu a vabya a vuyi a ta na lexi xa ka dokodela xa sick note a va xi teki valungu vera u nga vabyi xa vumbirhi va tlhela va nga ku hakeli masiku lama a wu vabya yona hi ku ya hi leswi swi nga ntiwa kusuka ka nawumbisi swi ya gazetiwa swi va act ya 1997 section 4 act 75 munhu i na mfanelo a nga yimelanga lava ka khosati loko vanhu a va landzelela nawu ku va na leave na ku ya ka leswi hi swi tivitanaka ku hi ririmi ra vadivantshwa i maternity leave a ni tivi sweswi manana Phophi Ramathuba tolo va nga vulavula hi ku ku na xiviko xa ku vadyondzisi va fanele va hungutiwa a mi ri thichara a mi ri mudyondzisi va loko mu hunguta vadyondzisi tlilasi yin'we sweswi ya ha ri na vana vo tlula 75 ni va hunguta hi le ringete yini kambe Phophi Ramathuba ve te swi nge koteki va langutile laha Limpopo loko ku ri ku va vulavula va nga vulavuli tipolitiki a hi ta swi bela mani ni heta hi ku vula ku lava khosati loko va ku va ta pfala tifeme na tikhampani loko va nga hlamuriwi endzhaku ka masiku ya 14 swilo leswi a va swi ndlaku vanhu lava va vathori vo to pfala tifeme ta vona na tikhampani ivi vanhu va vuya va ta tshama va tele ku na sweswi mintirho ku hava mina a ni ta ku a va tlheleli kwale ka bargaining council hikuva swi tiva loko ku ri na swiphiqo va vulavula kwihi ku tlula ku famba va pfalapfala tigeze ta vathori va ta famba va vuvekisi loko va famba va vuvekisi hi tlha hi rila ku hava mintirho hi tlha hi yivelana inkomu swi va 100 0860002543 i 24 timinete yi bile awura ya 12 ina ngona ku Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM kombalela ku axela wona T kusukela studio 2A hi le Polokwane ku tisela na ngona ku walowo eka nhlekani lo un'wana mingiseri hi loyi inhlekani ehlekani sa vona Bootcut na vayingiseri hinkwavo na n'wana ku wo dumo wa Afrika wa vulavula aye papa no kala swi kahle okay hey Bootcut ni kombela ku vulavula hi mhaka yin'wanyani yi ni twisaku mbilu ku vava a tikweni ra hina ra Afrika-Dzonga leri hi rhangelaka tanihi vanhu va ntima nkarhi wo leha ni vona ingari hi tsakisiwa hi swilo swintsongo hi rivala ku yisa tiko ra hina amahlweni ndlela yi xoko Bootcut ku na vanhu vo tala amatikoxikaya lama hi humaka ka wona va nga na swo xava leswi a va ta kota ku hluvukisa muganga ya hina lomu hi humaka kona ku antswisa vusweti mara lexi hina hi nga xi languta i ku tibombisa hi ku xava mabodhlela hi ku xava timovha leto durha ive hi vuya minduku tiko ra hina ri va leswi ri nga xiswona namuntlha swa vava Bootcut ni vula ku ka Malamulele a Giyani
ku pfumaleka vanhu vambirhi lava nga ndlaku industry nyana ku tirhiwa a va pfumaleki. Leswi nga langutiwa i ku tibombisa vanhu va ri voxe hi xoko. Vava ngopfu. Ni vone un'wana a ni rhumele tweet yin'wana a ku ri xifaniso nyana a tlhela komba ku a tsala laha ku lexi endlaku ku maAfrika-Dzonga hi nga fumi, maAfrika-Dzonga hi nga vi na timali a ka ha ri timhaka ta apartheid, ku na 30 years se. I mhaka ku loko mi kume mali n'wina mi ya xava futhi mani nga ku mi ya xava ni huwa ku tiva kwala Joni, mi ya a Diamond Walk mi ya xava kwalaya. Sa tlha hetelela a nghenisa mfumo wun'wana wo Buthet ne loko mo cheka la hi tshamaku kona mina na n'wina a Giyani ne vanhu va te hi ku famba va fika va endla ma-hardware kwasala swilo leswi a hi nga ta tsandzeka hina hi hexe ku swi endla, mara hi ku lava nga na mali a va tiyimiselangi swona, va tiyimisele ku titsakisa hi ku hi nyika swihoko ive na hina swisiwana swa kona hi swintirhwana sweswiya swintsongo. Loko mo nghena lomu switandini mi nghena lomu malokixini Botpet hi weekend, leswi namuntlha nga ombirhi lexi xi tirheliwaka i ku weekend ya fika rini hi ta kota ku tsakisa ntsena. Ku hava lexi hi xi langutaku ku mindzuku xi nga tlhe xi mali leyi hi yi kumaku mindzuku yi nga kota ku hi vuyisela swin'wanyana swikulukumba. Inkomu Botpet. Na mitwa a ni kha ni langutana leya ya ti-hardware na yinini ku swin'wana leswi hi tshikaku opportunity yaleyo ya ku a ni sweswi loko ndzi wa patu laha ka Tom ri va ku i ra xikontiri kumbe ku ta project yo karhi mi ta vulavula hi timhaka ta 30% beneficiation na so. Se loko ku ri ku mi ta vulavula hi 30% hikokwalaho ka yini va lava tisaka ti-hardware mi nga vuli ku hayiko laya nkoveni laya ka ximokomoko ku na un'wana i kota ku ndla mafastere le ku ya le hala ka Mkhunga Mbuti ku na un'wana kota ku ndla switina. Se switina leswi xavisiwaka la hardware le ya wena le a swi swi kha swi stokiwa laya maframe a ma va ma stokiwa laya. Hina sweswiwani loko hi ri la Polokwane la ku endla madilori mo tala makama ya kwi ka Thomo ma yisa yini ma yisa maframe ku le ku ndliweni mintirho ka matiko man'wana ka tindhawu tin'wana. Se hi ta vuyeriwa yini? Botpet problem leyi nga na yona tanihi vaakatiko kusuka kwale henhla ku fika hansi a yi olovi ku yi lunghisa leswi swi nga yiswona. Ni ri namuntlha loko ho hi hlongola vaakatiko ve le handle lava hi xaviselaka swiphazeni hi ku hi la ku swi ona hina hi tlhe hi ya stoka ka vona. Langutisani ku byala a Giyani byi xavisiwa kwihi. A Giyani a le Giyani ntsena kwala Polokwane la hi le ka ne me twile. Ma swi vona ku loko vanhu lavo lava hemburuka mnduku hi ngo fambi kwenu. Hayi mini ve ngeni kuma na nini byala ve ngeni ku va ta vyara loko byala yo kama ni kezi kezi mi ngitsela mina 0860002543 leswana hi vulavula leswana n'wana mi ngitsela i ri kokwalaho ka yini munhu a rhumela message namuntlha ku hlamuriwa hi swa mindzuku ma data vanhu laha ndlela a hi tekeni loyi i nhlekani a ka ha ri na munhu laha mingiseriwa Munghana Lona FM a ni tivi ku mi nga lan'wi loko hi ku hi teka loyi hi va hi ka hi swi tiva ku hi famba hi ndlela leyi hi ndlela leyi ma hi mhaka ko hi mhaka yeleyo swi ta hi pfuna hi kota ku va hi vona ku hi yisa ku yini mahlweni hi ndlela yoleyo. Handle ka sweswo 0860002543 i hafu ku bela awara ya 12 sweswiwani hi la ku ya vulavula na mani la ya vulavula na nhlokomhaka ta mahungu ya misava ya awara yan'we ivi kusuka kwalano hi twa wehe se ni ri hi laha se hi vulavulaka hi timhaka letiya ta tipolitiki ta va Dr. Joe Hlophe mi vona yini n'we loko hi ku ni vurile mina ku a swi tsandza ku va hoxa thawula a va lava ku fikelela yini a va lava ku sungula ku va na ti-interdict va swi lava
ava lava ku kahle kahle hi yi point leyi lava ku proviwa tatwa n'we hikola ka 0860002543 hi ta ri nongonoko ya Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela hi ku haxela wona twi nhlekani lowu ni na ku pfumela ku na wo yime kulunga ku mahungu ya misava ya wona yan'we ta emsekwini a yamukeleni vonge n'wan'wana timaluleke ndlela yin'we leyi hi tirhisaka ya ka yona hi leyi hina hi rito eka lava ri pfumalaka Afrika wa vulavula lava nga rhanga botpet vete mi nga lemi ximanga hi ku xithothela hikwalaho ka ku ximanga botpet loko se xi mi jikela xa pata mutini xa hundzuka goya ivi xi vuya xi ta mi hlasela xi dyetela tihuku hi mhaka ka ku n'wina a mi xi teka mi xi endla nga ku xi kahle se namuntlha hi lexi xa vuya ximanga xi hundzuka goya xi mi dlayela tihuku botpet leswi humelelaka laha ka MK Botpet i vanhu lava a va swi tiva ku mindzuku ka siku swi ta humelerisa leswi ende namuntlha loko va vuya Botpet va vuya ku ta karhata n'wina ku ri mi nga swi koti ku famba mi ya mahlweni ma swi vona hi ndlela leyi Botpet namuntlha hi na ti-political party leti tona kahle loko ti nghenini ti taku ku ta opposa xin'wana na xin'wanyana lexi xi endliwaku hi mfumo lowu nge le ku fambeni tanana leti nga emihleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula 0860002543 0860002543 kumbe u kandziyisa rito ka 0657443911 un'wana mingiseri hi loyi nhlekani hallo Botpet papa Mfukile hi pfukile minjhani papa hi kona mina la ku nghena leya Dr. Hlophe leyi ya a ngo tshika hi vomu Dr. Hlophe se wa swi vona leswaku tiko lera hina a ra ha ri ku tirheni ro tlanga dayizi ku fana loko i ba 7 va ku i popo leyi hi byeleni sweswi kusukela loko MK yona yi votiwini na ANC leya hina yi votiwini i ncini lexi va tirhaku xona me no voni nga tihe epopi ra Mathuva a ngo tirha ri wexe voho va le ku lweni a va le ku tirhele ka vanhu loko ni swi langutini se nkulukumba loyi wa swi vona ku ri a kahle impela no resigna tshika vanhu lava va sala va huwa va le ku huweni Botpet va le ku ndleka njobo hina hi kala mati hi kala gezi hinkwaswo vona va halwela switulu ntsene loko hina ha ri la hi swilo leswa hina swa ku n'wina varhangeli va hina a mi hi korhokeli motama mi yiva mali kunene va ta ku byela ku mbuti yi dya la yi nga khungiwa koho i timbuti voho hi swona Botpet miri va ri yini loko wo ri varhangeli lava va yiva timali va ta ku byela ku mbuti yi dya la yi nga khungiwa koho i timbuti varhangeli lava va swi vona ku Botpet a va le ku tirhele ka vaakatiko vo va le ku lweni va tlanga dayizi vanhu lava na metwa papa hi swona Botpet eko 0860002543 dayizi kambe leswa so pop ayiwangi swona hi yona hambi popo hi loko swi te yini tatwa mwana 0860002543 nongonoko ya Afrika wa vulavula na le ka TikTok yi kona famba lava khalanga Pet Mathebula hi famba swin'we nhlekani lowu kambe n'wana mingiseri hi loyi nhlekani Hayi Botpet butamini Pfukile na hi vatomi n'wina Pfukile sivile kahle kusukela la tiyani ka makora ayi papa Botpet mina ni la ku tekela eka tatani John Hlophe leya ka tatani John Hlophe Botpet yi ve yi va na masayiti mambirhi loko mi ta yi langute Botpet hi ku ri loko va suka ka kwala va suka kona a va ri ka ANC va ya kwini ka mikhonto hi ntiyiso ene ku ri hi ku a va sukangi hi swa kahle Botpet mi ta tsundzuka ku ve na swihehla swa ku va na ku influencer swiboho swa tikhoto tin'wana ku swi cinciwa kumbe swi va hi ndlela leyiwa ma swi vona hi Botpet ene a ku zi ku va swiboho ko va kan'we va nga swi nga cinciwi swilo leswi a hi ku va ndle swiboho swi ku i kan'we va nge te hi tshembele ka n'wina a ni ri a ku ri a va ku va cinca swiboho a ku ri swihehlo Botpet a ni ri ivi loko swi va sukisa kwalaho va vuye va parlamenta va ka va ri yini komiti ya ku pfinya Botpet ivi va ku no a va chiki xitulwini xa vona
leswi nga leswi botsati swi ve swi vandla ku va va na xilexi va ngo hambi ta ku yini hi tipolitiki mara ta ku i grudge mhaka ku ri loko mi swi langute botsati va kona vanhu lava a va tirha na vona lava nga va lumbeta vo fana na va Raymond Zondo va ku no mina a ni nga suki laha ni nga kona before lava va suke a vo lo tsakela hi ku namuntlha va pfuka va ku hayi namuntlha se na suka kumbe na swi amukela swi nga ti vo lo languta ku okay lava a ni lwa na vona vo a va ha ri matimbeni ma swi vona hi botsati hi laha swi nga hi fikisa kona munhu se loko se va ku va teka xiboho xa kusuka ka JSC va lo vona ku swa fana lava va lwa na vona a va ri na grudge va ta va nga ha ri kona va ta va nga ha ri kona hi botsati hi ku ri na va a va lava ku prove ku leswi mi ni susaka kwalaho a swi vuli ku hi parlamente kumbe laha mi nga kona a ni nga ha koti ku fika ma swi vona hi botsati ene leswi nga na yini na leswi swi vavisaka hina vaakatiko hi ku ri loko se va hlawuriwa kumbe va vekiwa ka xitulu lexi a va ri ka xona sweswiwa va suka ka xona a parlamente a hi ri na ku tshemba ko karhi hi ku a va tisa ku cinca ko karhi hi ku ya hi hina van'wani hi nga tshembela ka vona ma swi vona hi botsati a ni swi voni loko mi ku hi hina van'wani hi nga tshembela ka vona a mi tshembeli ku va ta tisa ku cinca ka yini botsati a ku langutiwa timhaka ta nawu tanihi tiko and swin'wana swa kona leswi a va swi tshembisa ngopfu a ku ri misava yi ta vuyeriwa ka vinyi va yona and then swi ta hatlisisiwa swi nga fani loko ku hlweriwa ku ka ha yimile swo karhi na yini na hi leswi a va tshama va kha va swi vula hi botsati so a ho tshemba kwaloko ku ri leswi va swi vulaka hi leswi va nga swi endlaka hi botsati hi ku ri hi ku hi nga va rhuma kwale parlamente tanihi vavhoti va mavandla ya tipolitiki mo hambanahambana na meti ya no ni mi botsati mo hi twa van'wana khensile boto wa mina a khensa swinene i 22 a yi se ba awara ya 12 22 timinata yi se ba awara ya 13 ka Munghana Lonene FM makomba ndlela hi ndlela leyi a amukela n'wana mingiserelo nhlekani aye butsati papa mfukile butsati va tomi njhani vutomi hayi mfukile a khensa butsati mina hi ku vona ka mina kulukumba hlophe i lawyer by profession hikokwalaho ka yini nkarhi mati luma kwala ka i lawyer by profession i mhaka ku ma swi tiva na n'wina ku leswi mi swi vulaka hi ntiyiso a hi swona i mutivi wa nawu a ka ha ri sweswo a swa ha ri kona ni va susiwini a ka ha ri jaji va susiwini na sweswo vo va dokodela lava va nga na PhD ya nawu kambe hambi swi ri tani yanani mahlweni kulukumba hlophe va tiva nawu ya se as va ri tani va kha va tiva nawu va swi vona ku xilo lexi va xi lwisaku ve nge nyimpi leyi va yi lwaku ve nge wini ya mara hambi va nga wini vanhu va lwa tinyimpi va koho va nyimpi a yi heli va kha va lwa tinyimpi ku swi vona ku halava va nga wini mara yi heli na swi vona na lava vhele na murhangeli wa vona a mi tiva vhele u lwa nyimpi a kha swi tiva ku a nge wini ko va ku swi hambanile Buthpet that's why nkarhi wun'wanyana xikolo xa pfuna Buthpet ma vona munhu loyi a nga dyondza a nge lwi ku fana na munhu loyi a nga dyondzangiku that's why mina loko ni langutise kulukumba hlophe tanihi munhu loyi a nga wu dyondzela nawu va tshame hansi va swi vona va swilo leswiwani ni nge lunghi swantswa ni tshika compared to leader ya vona nkarhi wo tala u tsutsuma a ya tikhoto a kha swi tiva ku a nge wini hi mhaka ku na mali leyi a yi tirhisaka a ni wu tirhisa mali yo ka a nga yi tirhelangi hi ndlela ya right nkarhi wo tala loko hi langutisile munhu loyi a nga tirha a tirhela mali ya yena a yi tirhela a nge tshami a kha a ya khoto a lwa kha lwela swilo leswi a kha swi tiva ku a nge wini Buthpet kulukumba hlophe ni le ka tipolitiki vo yo nghena ntsena hi mbitsi ku va ta ku yini hi ndlela leyi va nga huma hi yona ka ntirho wa vona se vo nghena sweswi va nga hileliwa yona hi murhangeli wa vona ku ntsena va va release ntsena ku munghana wa mina me vula yini loko vuku hi mbitsi mara mi fika njhani kwalano na n'wama swi tiva Buthpet mi nga ni katsi mina kulukumba lava va hume ku vava ma vona leswiya swo humisa leswiya u tirha malembe na malembe laha se u fanele ku u retire u kuma ti-benefit ta wena u kuma ku a swa ha fambangi hi ndlela yona leyi wena a wu planise swona ku retirement ya wena u ta ku loko u tshamile u enjoya njhani na ndyangu wa wena na vatukulu va wena u ta bayizisiwa ntsena hi munhu loyi a nga dyondzangiki no dyondza ku bayizisa
se vo nghena ntsena hi mbitsi ni ta tikumela xo xi 100,000 nyani xexo ni tirhilisa hi xona a swi fani mavona i xi 100,000 ani he wani compared to leswi va ta kuma swona a va ta huma va ri right ngopfu va ri right for vutomi bya vona hinkwaswo va nga ha ri ku tirheni mara va ri right va ti dyela mali ya vona va ya kun'wana na kun'wana misava hinkwayo va ta travel misava leyi hinkwayo na vatukulu va vona va nga ri na stress mara sweswi se va lava ku ta lwisiwa swilo swo ka a va nga tiyimiselanga va swi vona swilo swo fana leswi swo tshika swo bulumuku swilo swa vona kwala mahlweni ka vona se va fanele va feyisana na swona va lwa tinyimpi leti a va nga tiyimiselanga that's why ku ri swi fana na ndeyani va ri yini Borotia mi nga ha tlheleli ka yona n'wi Borotia muti hayi ka Borotia tsama ri ka ndeyani ya swi fana ndeyani se ya ku na nga mavukuvuku va ta gcina se mavukuvuku loko ma khome hi ndlela mati ya vona leswi se swi humelelaka vuton'wini bya vona va famba hi ndlela leyi a yi nga ri ya vona kahle kahle va fanele na vona va swi vona ku halawa na hi kona laha ni fanele ri kona mara mavukuvuku se yini mativi na magama mativi butfet cause nguma ku leti va gama na ritivo gama leri ra ntima na ku basa ku va na mavukuvuku lexi xa brown lexi na xo xi dya tihuku na xona ende xi fast ngopfu ku tlula gama ma vona tigama vukuvuku i xikhozana xikhozana ni mi twile papa ni khenseli swinene nkarhi wan'we se va hahana swikhozana swi ta va dya hi swona ai Mborotiyera 0860002543 kandisa rito ka 0657443911 mingisero me la ku twa tlhelo ra wena mhaka loko hi kha hi languta ka timhaka leti hi bulaka hi tona nga le ka Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM twana la esweswo mingisero Munghana Lonene FM 0860002543 hi vula tani na sweswi ri tindlela hinkwato kongoma leyi Ankoa Stadium ha ku lava mingisero mina famba na hina le Ankoa Stadium ku tiva mani sikunkulu 21 December 2024 hila nga ta va hi ri ko hi ka tiphina na tinqambi leti ti nga ta ka ti xiximiwa hi sikunkulu tsena wena ti kumele ticket ra wena Acomsu ticket la nga ta kota ku kuma maticket ya ku i kota ku va u ya ba xiphemu xa ntirho lowani hi ndlela le 0860002543 kumshana ni vulangi swona a hi tweni ku maticket ya kumeka njhani tikumele thikithi ra wena ra mani na mani ra XMA 19 exikarhi ka ti 2 na ti 16 ta October 2024 hi 160 rand ntsena tsutsuma u ya kuma ra wena eCompuTicket Shoprite na Checkers sweswi mazubo an lava ku tiyisisa swoswo leswo mingiseri wa Munghana Lonene FM andlala matitwelo ya we hi twa ku o angula o ku yini ka mhaka leyi bulaka hi yona hi ndlela leyi hi tirhi nongona ko Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM i kotara yi nga se ba awara ya n'we mahungu ya misava na vonge wa mun'wana timaleke kusuka kwalano hi ta va hi kha hi ya mahlweni hi twa tlhelo ra wena hi mhaka leyi hi bulaka hi yona hi ndlela yoyeleyo hi ku hi rito eka lava va ri pfumalaka Afrika wa vulavula aya amukele n'wana mingiseri lo inhlekani ayi butpet njani papa mina hi pfukeni n'wina minjhani hayi le ku zameni ma akhenza butpet hi leswi a ni zama ku hlamusela swona tolo ku loko judiciary yo za yi nghena ka politiki ku ta va na swilo swo hlupha swinene a yi tirhisi milawu ya yona ni nge ni sungula nyana ni nyika background ku vanhu va twisisa phela la tatana nhloko va aleliwa ku nghena kona a ko va na matimba ngopfu hi ku loko a ku ri na matimba mani lava nga khoma sweswi judiciary yi recommende vona yi ku hi lava vona va va lonkulukumba mara tatana Ramaphosa va fike va teka decision ya vona va vitana tatana Zondo se swilo leswi swi mi kombeta kahle ku i politiki a ko va na ndhawu yin'wanyana leva alaku hi ku loko va ye kona va nga fika va onha ngopfu va nga hi qachela majaji man'wanyana o huma endleleni kumbexani a endlisa ku yini it's a political thing and hi leswi a yi try ku avoida ku a va tirhi hi nawu ku endlela ku va nga ngheni ka politiki because leswi tlangiwaku i politiki loko mo sungula ku nghena mi ri vanhu va nawu mi nghenisa mi tlanga politiki mi ta tsandzeka ku fuma because va ta mi tlhelisela hi politiki laha va va alelaka kona a ko va swilo swin'wana leswi hi chavisaka hi ku loko a swi hi chavisa
bona va recommendile va ku hi lava mani Maya va va chief justice va ri total president va ku no mina lava totana zona se mara mo ilanguta Jesse Iliana leyiwani hi nga yi kambe ma swi vona ku atifani yes Jesse Ilia na yona yi ri na swa yona se ni zama ku mi kombisa ku a ko va na ndhawu yin'wanyana leyi loko a va pfumerile ku va va kona kumbexana a va ta influence in such a way ya ku kumbexana va nga hitisela majaji hinkwawo huma ndleleni because a va na matimba o qacha va na matimba o recommend va nga recommend lavaya va nga swi tiki and a va recommend va ri voxe a yi vona hi leswi a hi zama ku kombisa swona ku no jaji ta hina ti nga ngheni ka politiki because leswi va nga tlanga swona lavaya va end cases loko va va recall i mhaka ya ku first judge loyi a nga vulavula swona i teni a ne va humesi ka JSC a endlela ku loko lavaya va tshama ndhawu hi Monday swa ha pfumeleliwa ku munhu loko ku ri na xilo lexi n'wi pfumelaka xa important a swi affect JAC se lava hi ku va le ku tlangeni ka politiki va ku okay hi ku n'wina mi ri a swi affect hi ta mi kombeta ku swa affect a n'wi recall munhu wa hina ku constitutionally a swa ha pfumeli se maitwisi se i politiki leswi a va fanele va swi avoidile ku huma khale loko a va xiyisile ku swilo swa politiki a hi tshikeleni politiki hina hi dila hi nawu hi nga yi na le because loko hi ya pfula constitution hi ku hi nawu loyi nga nyikiwa hi constitution hi endla leswi hi mhaka ya leswi loko mi sukela mi nghena ka politiki then mi ta va na ti-up and down purpose ya ku va recall hi yaleyo ya ku swilo swi nga vi constitutional sweswi se swi vula loko va tshikini ivi va recall i ncini xi nga ta ka xi nga vi constitutional la no i xiyindla ya ku jaji yo sungula leyi nga vula loko yi ku a yi va humesi a yi swi tiva ku a yi na nawu lowu yo kota ku va humesa a yi swi tiva ku a yi na nawu ya ku va humesa laya se lavaya loko va endla sweswi va ta fika va ku no hi ku ya hi constitution leyi mi nga yi nyiketa hina yi ri ku fana ku va na vanhu vanharhu va opposition se i vambirhi hi mhaka ku liya i humile a swa ha ri constitutional kambe a va humesiwangi hi JSC volo huma voluntarily loko va huma voluntarily i mhaka ya ku va salele speaker remember vanhu lava nga yisiwa laya va yisiwe hi parliament mara loko va recall speaker lexi xi fanele xi endlaka xona i ku vutisa MK mina munhu loyi mi lava ku replace na loko MK ku a ya tlisi munhu yi langutisa ka mavandla lawa hinkwawo ku landzelela na wona ku i mani loyi a landzelelaka wa opposition loyi a nga tisaka munhu ku va na vanhu vanharhu se hi ku sweswi va swi tiva ku parlamente ya yiminyana a ku na loyi a nga ta replace ku vunharhu loko ku nga replacewangi constitutionally a yi pasi mativa lexi ni tsakisaka hin'we va vandla rero ma swi lava ku ti phasa hi swilo ma tsundzuka loko mi ku n'we loko ku sungula administration leyi mi ku hi parlamente a nge vekiwi munhu president hi mhaka ku hina hi ta va hi nga ri kona va 59 ma swi tsundzuka na tsundzuka kahle ivi swi ya kumeka ku mavito mi yise khale ma swi vona yimani ni heta sweswiwani mi tlhe mi ndla xihoxo futhi xexiya hi ku sweswiwani a hi palamende yi nga ta byala vutihlamuleri bya kumbe legislature yi nga ta byala vutihlamuleri bya ku xota munhu hi ku n'we mi lo teka xiboho n'wina mi ku masuka that is why loko se mi ri leyi mi langutiwa mi ri ti-commissioners a mi langutiwi mi kha mi yimela vanhu va mani ma swi vona se loko mi sukile ivi n'we mi ku suka ka n'wina mi hoxa process a ndhopeni a reds va lava tivaka na va ta hi pfuna na mi twisisa leswi mi hlamuselaka swona remember loko hi sungula hina ko va ku analyzing ya tipolotiki vanhu van'wanyana a hi ti phasile hina hi hexe loko hi endla because hi achieve ngopfu a hi ri ka dilemma hi nga ha swi tivi ku se leswi hi nga achievisa swona loko hi ya le ka ti-election a hi tivi ku i va mani lava fanele va sala ka party i va mani lava fanele va sala va ya le ka parliament a hi ri ka dilemma
but the only issue imakaku GNU yipunini that's why says igritana ku gijima sat nangu satan hiyo yipune ngopfu hi mhaka ya ku loko ya hi tekela leyi hi nyikete chance ya ku hi builda ku hi va na vanhu lava nga ta sala na party hi va na vanhu lava nga ta ya le parliament mara at this moment bona loko mi sa xiboho lexi nga vulavula hi court a yi ri na right ya ku va humesa loko a yi ri na matimba se yi swi vonile ku la a hi na nawu leyi va humesaka ene loko mo va humesa sweswi va humesa hina court swi ta va problem ya ku loko va ya le vanhu lava va interview yi ta va yi nga passi constitutionally yi ta va yi nga passi va ku a hi va humesi mara loko mi tirha hi tipolitiki va ri okay mi tirhisa munhu wa hina ku a phasa swilo swa n'wina constitutionally mara a mi n'wi lavi that is politics it's not my law se loko n'we mi sukeni loko hina hi mi ri kona hi mi byela ku swilo leswi n'wina mi nge swi pasile a swi pasi loko munhu wa hina a humile mi lo n'wi recall hi n'wi recall leswi mi fanele mi endla a mi na force ya ku mi lava munhu wa MK mina ni saka mavandla lawa ya ku MK loko hi nga lavi ku replace munhu un'wanyana i wihi wa party yin'wana hambi i mulawudzi party yi nga number 4 a tisi munhu ku va vanharhu va opposition Mulawudzi yes papa mara tiva goya mara tiva goya very ximanga lexi a mi tshama na xo kaya ivi ya ximanga xexo n'wana mhani ne xi endliwa hi n'wina loko mi tshamela ku xi bukutela hi maribyisalangu mi nga xi bukuteli xi nyikeli masi lawa ya mi xi nyika wona se n'wina mi bisi na maribye xi ta tshama nhoveni ene xa ku tiva kwala kaya ni mi twile Mulawudzi khefile n'wana mhani ai 0860002543 nokona ku Africa wa vulavula intsevu timinete ayiseb awara yan'we hi le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela a hi tweneni kuna un'wana la mi nga rivali ti-voice note ni ta tlangela tona loko hi vuya mahungwini ya misava ya awara yan'we ka nomboro liya ya 065 kambe kana loyi mi yingiseri nhlekani botseni minjhani botameni hi pfukile n'wina minjhani hi pfukile a khensa botseni ni tlhontlho hi xivulavula lexin'wanyana xi nga huma loko xi vulavula hi vuhumelerisi a Giyani na Malamulele botseni lembe leri nga hela ndzeni nghena ni vulavula hi mhaka yo fana na leyi ni heleta ni kombisa hi mhaka ya mana onhela n'we swi vula ku mi hembele muhumelerisi wa mehe hi ku hina hi vule kahle hi ku 30 lewa timinete leti hi le ku vulavuleni hi leswi swa tipolitiki leti ti nga va ti kha ti tlanga ka MK n'wina se mi le ku vulavuleni hi timhaka ta vuhumelerisi sweswo mi ta swi vona loko mi kume nkarhi sweswi ha ri kona hi tlhe hi vula kahle muyingiseri wa mina okay inkomo papa cancer 0860002543 nakona ku Africa wa vulavula hi le ka Munghana Lonene inhlekani ka khensa ngopfu kuna mungani yingisela ka 99.6 megahertz FM ekhalanga pet mathebula in'wana ri smart wa jimo wa xithlango maxingitano wa xicacana makunele wa ndandazi tana na leti nga emiehleketweni ya wena hi twa Africa wa vulavula hela nga kona muyingiseri wa Munghana Lonene FM makomba ndlela a hi kuti wena angula kwini a ka ha ri na munhu la 60002543 nakona ku Africa wa vulavula ka Munghana Lonene FM sale tivina ta mune ntsena ku va yi va awara ya n'we awara ya n'we mahungu ya misava hi le ku vulavuleni hi tipolitiki tetaleto handle ka bala va nga fika va nghena va sungula ku ta vulavula hi vuhumelerisi swi hetelela leswi endlaku a hi ka hi famba kahle ngopfu hi kha hi khuluka ma leswi a mi swi lavi khuluka ni a mi swi lavi khuluka leswo munhu o fona kumhela ku ya vula swa mina a hi swona a kumbe mporosini vanhu va ti vulavulela laha hi vulavula leswi mina vulavula hi la ku bula liya hi la ku jelezela lava va nga na mali va switokofela ne a hi la ku mi jelezela u lava ku vulavula nyana na n'wina halaya ka hafu ku bela wara ya 13 hi lava vulavula mi ri yini timhaka ta vuhlayiseki a ni ta tsaka loko ho bula na vaxisati hikuva swi ndliwa ngopfu vaxisati n'we vavanuna mi to wa molango swilo swi ndliwa ngopfu vaxisati leswi swa ku vanhu va kha va cina va kha va humesa ni twa kun'wana va ze va gungula na vala mina leswi swi ni tsakisaka hi loko ku ri na
swilo swa xiseveseve swa muxaka lowu ni tsakisa ntsena hi ku vona vanhu va kha va cina vanhu va kha va cina loko mi hala xatela mali mara i nga swi koti ku cina hina swa hi bora mara loko hi cina endlaku se veri ku ndla yini hi koka ka rinoko hi tshama hi languta hi kuta iki DJ hala ka wa swi vo hi nga vo i swi vona vele ku cini va kha va ntlhanu wa makume ti ka ti wela hansi ti ka ti kuta leswi swo wisatela tintlhanu wa makume yo yima swa hi bora ene tlhe i ala wa tlhe hi humesa yin'wana mali ene mi humesa loko tani mani mi yo maka mali impela hi kahle ku ani ma swo mi humesa kwi kama swi ri tani sweswo mingisero mgana lona FM inongonoko Afrika wa vulavula hi ka hi ku haxela wena tweak suka la a studio 1 ani kumxana ku ta ku ri na un'wana la a ku na munhu la swi nga ri ku na munhu imani ya vona la ka TikTok ku ri lava nga ntsala hungu veri yini la lava va nga mi nga rivali ku na nhlawulo a Mozambique a ni tivi ku n'we mi khumbeka ku a Mozambique makama hlaya na makama ya ku ya vota na nhlawulo wa ku wa munduku ku na nhlawulo a Mozambique hi ndlela yoyo le ay ku 0860002543 inongonoko eAfrika wa vulavula ka mngana lona na FM makomba ndlela ani ku nta kuma van'wana va nga tsala hi ta kota ku va hi twa ku hi angula hi ku yini hi ndlela leyi ka mani voni ku angula no vona vanhu voni ku byela ku hayi va ko ani swi teka ku mi va mi kha mi angula la a mi va mi kha mi angula ni va fanele va mi vulavule timhaka ta ya mayivo mhaka kona inongonoko ku Afrika wa vulavula Iron for Life i ta tsaka ngopfu loko a no kota ku va live masiku hinkwawo a ni ta ringeta ni vona okay dino vulavula swin'wana a nga vulavula swona leswi hi vulavulaka swona phela vanhu va chavi ku vulavula sweswi va to vulavulaka swona ka timeline ya un'wana kama msiritana mingisero me a hi koti ku angula ku yini sweswo hinkwaswo loko se hi vuya ka mahungu ya misava ya awara ya n'we nhlekani lowu kwala ka mungana lona FM mahungu ya lawo ya awara ya n'we ya landzela na vongi n'wanati Maluleke ndlela yin'we ntsena leyi hi tirhisaka ku ya le ku nga na vongi hi leyi rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi Humelerisa timhaka ta nkulukumba loyi John Hlophe na vandla lera MK swilo swi pengele ku swindleni ku tshama va ri mahungweni na ku tlhutlhisa van'wamilawu la tikweni tanihi leswi na a ri un'wana wa tijaji ku va tshama va ri mahungweni ku ri hi ta tshama hi karhi hi swi tiva ku va tiva nawu ngopfungopfu loko swi ta ka tlhelo ra vo malume Hlophe a ku va na mhaka ya nchumu sweswi vo lo twisisa ku ani mhaka ya vo va yi bakanyile tlhelo va swi vonaka ka ha ri na ku ya mahlweni va ku swa antswa hi va tshikisa sweswi ya va ha ta na swin'wana swa ha ri ku teni ndleleni hi ta yimela swo hi vona ku ya mahlweni ku swi ta ndlisa ku yini a mi vulavula na Mr. Tinchonzo Austin Kubai kusuka la Phalaborwa tanko ihlikani lonene botpet na muhumeletsi wa hina wa tokoto Mr. Chindani leya Dr. Hlophe leyiwani kahle va MK loko va rhumela Dr. Hlophe a ku ri leswiya swo hoxa ribyi ndzeni ka mati la ku vona ku ri ku na yini hi swona leswi a va swi tiva kahle ku ri ku Dr. Hlophe a nga basanga and Dr. Hlophe a nge fit ku nghenela ka commission liya so leswi a vo yisa hi mavoko ku ri kahle MK yo lava ku tshama yi ri mahungwini yona ku vanhu yi tiveka kahle va lava ku yi tshama yi ri mahungwini MK maswoswo swin'wana ku helile ya Dr. Hlophe leswi va nga tshika vuxirho le a commission liya sweswi va ta endla swin'wana ta sweta ku Jacob Zuma va endlile kumbe un'wana wa kwala ka MK u endlile ku ri va tshama ri mahungwini leswaku va chumu leswiya ko va la ku tshama va ri mahungwini a ku ri mavonelo mama Bremisi kona enhlekani botpet mina hi xiboho lexi xi nga tekiwa hi Dr. Hlophe ni vona ku ri xiboho xa vutlhari swinene and ni la ku tshemba swinene ku ri va xi teke ku ri vona at a personal level or hi nga swi vitana an individual decision hikuva va kha va tirhisa vutlhari lebyi va nga na byona ma swi vona ku ri i munhu loyi a nga vupfa Dr. Hlophe va swi voni ku ri loko va kha va njekisiwa va yisiwa hala na hala
onge hi van'watipolitiki lava vo ngo rhandza ku tshama va kha va kokelana hi nsimbi yo hisa a swi loko va pfuneni ngopfu ka nchumu. So xiboho lexi ya ku va xi tekini yimela ku va na replacement mina ni vona va nga ndlangi xihoxo va endle timhaka ta kahle swi kombisa na level ya vutlhari lebyi vona va nga na byona hi ku obvious ka MK a va nga ta swi teka tanihi organization ende ni na ku tshemba na sweswi swi nga endleka va kha va nga yi support i Gezani Khaso ya tlhavisa kwa ka Charles ka tshava ri vona. Vashomi Botpet na vayingiseri kulori hayi na mina nda ku nghena hi liya vugevenga kahle hi ku vona ka mina Botpet ni karhi ni nga ri na vutivi byo fika kwalano mara ndlela leyi vugevenga byi nga henhla hi xiswona ku laveka xigwevo xa 3-4 ku dlaya kunene munhu ene lexi ni hlamarisaka mina mfumo a wu le ku xi laveni mara vaakatiko va tikomba va xi lava xigwevo xa rifu Botpet hikuva sweswi loko vo ni kuma ni khome mbuti hi mavoko va swi kota ku ni dlaya i xigwevo xa rifu phela loko ni vo ni kuma ni yive homu va ni dlaya se vaakatiko a vo lava xigwevo xa rifu sweswo hikuva va swi kota ku ri va kuma munhu hi voxe a dyohile va dlaya swi obvious ku tiko ra swi lava ku va na xigwevo xa rifu i mfumo nga swi laveki xigwevo xa rifu a xi vuyi Botpet munhu a tlhela a kombiwa na la ka SABC a kha a dlayiwa ku loyi loyi a nga endla swo karhi loyi hi xona ntsena xi ri 1 xigwevo xa rifu xi nga hi solvelaku evugevenga ntsena xi ri 1 inkomu Botpet. Inhlikane Botpet na vayingiseri Botpet me leswi ni swi vonaka leswi John Hlophe a nga swi endla ehandle swa ku kumbexani i wa vandla rini kumbe wa vandla rini i ku emakumu ka swo hinkwaswo yi endle leswinene se a ni ta ka van'watipolitiki hinkwavo lava va nga na swiyimo swo karhi lava va hehliwaka a va dyondzi ka John Hlophe a va yimeli tlhelo na vona lava sweswi va ha kombeteliwaka hi swintuhwana hi mhaka swihehlo swin'wana na swin'wana a va yimeli tlhelo tiko ri kota ku ya mahlweni inkomu. Nhlekane Botpet Mfukeni me lexi ni lavaka ku vula xona vugevenga nkarhi wun'wanyana hina ho tivangela hina hexe tanihileswi na timali tetiya sweswi ti haxisiwaka xiswona lomu swiseveseveni hi ya hetelela hi ku na loko hi twa swilo va ku mali hi leyi munhu a karhi a swi tiva ku mali a yi downloadiwi mali a yi kona ka inthanete mali yo tirhiwa mali yi vekiwa a benge i yi hlayisa a benge mali a swi kota swa ku eku munhu a ku ta veka 5,000 after 2 days i ta dirowa hi ri 20,000 a swi tshama swi humelela beti xi teke mali xi fambini Botpet vanhu va sale swikweletini mali yi fambini vanhu va lovele hi timali to tala ngopfu vo ka va nga swi hlayi sweswi mali yi fambini Botpet vanhu timbilu ta vanhu amburi ti yimini mali yi fambini Botpet a ka ha ri na mali beti yi fambini na mali yo tala ngopfu inkomu. Botpet n'wana mhani hambi hi to vulavula swicele a hi swi tivi mara ni rhandza ku vula ku vula leswiwani ku mina ni vona ku nga ri mihleketo ya kahle leswi va nga swi endleni va mhani lavayani vo hangalasela timali layani hi ku minduku va ta ri la hi swigevenga va ku maphorisa ma tirhi maphorisa ma kha ma tirha ma kha ma tikeleka loko vanhu va vona mali yi tele va nga ha va na ku ngungumela na vusiku loko se ntlangu wu herini va nghena va khoma vanhu lavayani va vandla sweswi va endlaku swona ku ze ku huma mali leyi va nga yi vona yi kha yi haxiwa layani se ku va ku nga ri mihleketo ya kahle muhaxi ku vulavula ntiyiso leswiyani na loko ku ri ke na vo swi endla hi tibank va transfera na timali hi tibank va nga endli leswi va swi endlaka ku la ku vonisa vanhu van'wanyana ku swi famba njhani Botpet inkomu. Nhlakani Botpet Mfukeni hayi leswiya swo vanhu loko swa vugevenga loko munhu a dlele munhu kumbe a endle swa vugevenga a ku fanele ku tirha na wo loko a dlele munhu na yena a dlawa a nga dlawi hi xibamu kumbe hi vanhu a ti celela goji hi yexe a nghena vanhu va ta n'wi pfuna hi ku n'wi seletela ntsena a kha a hanya a nghena gojini a kha a hanya swi vona ku se ni nghena goji hikuva ni dlele munhu a swi ta hunguteka swin'wanyana sweswo ku munhu ku hleketa ku nghena gojini a ri vona hi yena a ti celela ku hi yexe ri a helela tivoko se ni yo nghena a nge humi lava va ta pfuna hi ku n'wi seletela kwalaho no akeriwa ku nge akeriwi sweswi a nghenisaka sweswo a swi ta antswa swin'wana swi ta hunguteka.
Munghana Lonene FM u tiyimiserile ku kaxila minongonoko leyi nga voyameliki etlhelo ro karhi hi amukela mavonelo hinkwawo hi ku hambanahambana ka wona kambe mavonelo ya lava hoxaka xandle ka minongonoko i mavonelo ya vona vinyi ku nga ri ya Munghana Lonene FM kumbe vatirhi va xitichi lexi. Munghana Lonene FM makombandlela tanana leti nga emiehleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula. Akhensa swinene mingisero Munghana Lonene FM na ngona ku Afrika wa vulavula. Ikhumenza ukuthi mina thentsayani ibile awara ya 13. Loko hi sungula nongonoko lowu ni minike nkarhi ni ku a hi vulavuleni va ka yena hi twa ku mikhometi hi timhaka. Antwa na munhu na un'we vulavula hi timhaka ta dyandza leri nga nghena ngopfungopfu timhaka ta nkhwankhwa lowu nga koho eLimpopo. Ani mitwangi mi vula nchumu. Tolo ku lo nghena n'wiyiseri un'we vulavula hi timhaka ta ku na tihomu tingele ku dlayiweni hi va ndhawu ya vurimi hi mhaka ya timhaka ta ku va tingena a Kruger National Park. Se ni la ku vutisa a Limpopo ku na ndhawu ya timhaka ta vurimi ke. Loko ri ku yi ko yiri yini hi xiviko lexi xi nga ndliwa hi nhlangano wa vahaxi wa Afrika-Dzonga SABC yi humese xiviko ni tsundzuka yi humese xiviko yi vulavula hi timhaka ta Keton Nxumalo xi ndliwe hi Pimani Baloyi. A ni vona n'wangulo wa ndhawu leyi ya swa vurimi. Sweswiwani ku hume xiviko xi vulavulaka hi timhaka ta vanhu lava nge le ku lahlekeriweni hi swifuwo swa vona hi dyandza. A va le ku hlamuleni i mani MEC wa agriculture va kwihi loko xiyimo xi teta. Ni ta vutisa na lava xipano xa swa mahungu ku va fika kwihi loko va nga kumi nhlamulo mindzuku lava va xipano xa mahungu va ta heta vulavula kahle ku va vona yini loko va kha va famba hi timhaka leta tihomu ta varimi lava va ha sungulaka lava va nge le ku lahlekeriweni hi tihomu ku ri na ndhawu leyi fanekele yi va pfuna yi nga vonakiki. Iku hi laha yi fanele yi vonaka koho sweswi ndhawu leyo yaleyo. Ni swa leti mineta 12 yi nga si fika ka hafu ku bele awara yan'we. N'wina mi khumbeka ku timhaka ta dyandza na tihomu na nkhwankhwa kwala mi tshama koho a hi buleni sweswi ku sukisela sweswi fika ya hafu ku bele awara ya 13. Hi nga se vulavula hi leswi swa switokofela hi ku na xiphiqo xa ku ni tshame ni vula siku rin'wana kwala ni ku munhu wo fana na mina ni kume apartheid yi kha yi hela loko se ni sungula ku pfuleka mahlo. Mara a ku ri na dibi hi nkarhi walowo wa apartheid. A ku ri na madibani hi nkarhi walowo wa apartheid. A ku ri na timhaka ta ku vanhu va nyikiwa swifuwo loko hi nkarhi wa nkhwankhwa va nyikiwa furu hi nkarhi walowo wa apartheid. Se mfumo walowu nga wa hina hi wu nga hi lavi hi ku musi wu hi lava loko swi te yini. A hi buleni ni lava ku twa n'wina 0860 002543 ngopfungopfu vafuwi n'we mi khumbekaka. Tihomu ti nga fi ti hela tihomu leti hi to vanhu va nghenisaka vona xikolweni va kuma swakudya a ni na mintirho va hava. Hi nkarhi wa dyandza hi swi tiva ku ta huma matshalatshala va ku sweswiwani i nkarhi wa dyandza vanhu va nyikiwa nyana swintirhwana swo pfa vandla leswi na leswi na swi kwi yi kwihi ndhawu leyi ya timhaka ta swa vurimi. Na ku ri teka riqingho rero kambe sweswo hinkwaswo mingisero me andaka leswi 0860 002543 eka nongonoko Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM. Dirito eka lava va ri pfumalaka Afrika wa vulavula 0860 002543 a amkeleni loyi a ri wo sungula enhlekani. Mpfukeni Khalanga. Mpfukeni mjani papa? Mpfukeni ma. Ya mina ni ri hi timhaka ta swifuwo a hi na damu aka Mbatho na N'wadzekuzeki na Xivulani karhi hava na ridaka a dan'wini and then na madyelo ya kona ti dya a kule loro na mati ku hava a hi na mati kambe xiyenge leswi swi mi pfunaka tanihi varimi a swi kona mina dibi a hi sungula kona ku na dibi. Dibi ra kona ri kona ku ta madibani u ta ndzhaka ka 5 months sweswi a ni swi tivi ku genereni ku loko a ta n'wina tihomu ta n'wina ti diba ndzhaka ka nkarhi wo tani kwihi a ndzhaka 5 months a nga ti se mirhi ku xava mani mirhi wo ti xavela loko hi ti landini kwale ti dyaka kona hi ti vitana
hi ta tipfalela ivi hi ti tota leswiya swa ku wa vumbirhi un'wana na un'wana kumbe wa vungani un'wana na un'wana ti ya dibini swa ha ri kona swesweswo na hi swipisi sweswo ni vula ku a mi kulangi nkarhi lowu a ku ri na dibi n'we ni kule nkarhi lowu a ku ri na dibi a ni tlheli lova na exikolweni loko a ni ye dibini enda ni nga yangi mara sweswo swa ha ri kona loko va tile endzhaku ka 5 months va va kha va mi byela ku xivangelo yini swi fana loko mi ri mudyondzisi mi lovhe a xikolweni n'wina mi nge vutisiwi hi munhu a hi va vutisi ku xivangelo i yini as long va va fikini va hlaya siku rero va hlayaku hi rona se timhaka ta madyelo sweswi xiyimo xi njhani Lydia a kule ngopfu le ntshaveni ya ka Thomo loko mi ku tiva le ka banga le se veri ku na matinyana le a n'wa tingwenya nakona se ti nghena ti fika hi le matlolweni ku ri daka ene loko ti nghena phela ta humi loko ti ndla sweswo ma yi vona ku na possibility yaleyo loko ti nga ha ri na matimba ku hetelela ku va na xiphiqo xexo xa ku ti nga ha humi kambe hambiswiritano ni khensini i the general jupe ni khensini 0860002543 matshemba ku va na tihomu la kumbe sweswo swo la ku duma kambe hi tweni ni van'wana hi lava nhlekani nhlekani botpet minjhani papa hi pfukile hi n'wina hi pfukile ni vulavula na tatana Mavundza PS ka Ngove inkomo mhlaba ni na tihomu na mina na khensa mhaka leyi ni yi vulaku ya ka agriculture yi le ku hi vaveni swinene yi le ku ni vaveni mina loko ni languta ku ya le ndzhaku leni ka vo 1789 hi ve na wona madyandza le ndzhaku leyi department a yi hi pfuna ka ha ri nkarhi ku swifuwo swa hina swi kota ku hanya loko hi karhi hi hanya hi karhi hi ndlela yaleyi hambi madibani vanene ha ri hava kona madibani hi poso ntsena eka department madibani loyi nga na ti hambi na ha ri kwala moyeni ni mi yingisele kahle ngopfu a ni madibani lava hi nga na vona haleni tihomu ta beka marhole sweswi masaku loko yo za yi beka homu sweswi after 3 months i homu ta beka tlhatlila letikulukumba ti nga nghenisiwanga bukwini a wa ha swi tivi tihomu ta ho ti ta nghenisa ku yeni a madibana nga tidibini a hi na mimirhi ya swa tihomu ho ti xavela leswo department leyi yi le ku hi feyileni hi matimba hinkwawo ku vulavula ntiyiso a ni tivi na mina ku MEC i ri yini ku la ku ndleka yini swifuwo swa vanhu swa ku leswaku ri loko yi nghena mhaka leyi ni twe namuntlha ni vhele ku na leyi na yi nghenelele hikuva na hina na meni na tihomu ti le ku weni sweswi ti le ku weni sweswi loko kambe ka munhu loyi kumbexani ni kombela ku hi nga swi dlayi a hi languteni ka munhu loyi a ngo tswariwa sweswi hi va vitana hina ti born free ne ivi hi langutana n'we mi nga hlangana na swo malembe ndzhaku hi nkarhi walowo hi nkarhi wa apartheid wa vutsan'wisi loko mi ri mufuwi a mi pfuneka njhani kusuka ka ndzawulo leyi ndzawulo leyiwani a yi hi ndlela na tinkamba yi hi tisela na mati mahala yi hi biyela na darata ya ku tihomu ti famba hi laha ti fambisa leswi sweswi darata liya n'wina va sweswi mi tsemele hinkwayo a ya ha ri kona a ka ha ri na tinkamba a ka ha ri na ndhawu leyi hi nga ta ku tihomu ti dya kona vana va ya swikolweni mbewu loko nkarhi wa mbewu wa ku xirimo xi fika department a yi hi pfuna hi mbewu a yi hi pfuna hi mimirhi ya ku pompela tihomu a yi hi pfuna hi mimirhi ya ku loko ti vavisekini hi ti hlantswa hi yona hi chela department yona yaleyiwa a yi hi pfunisa sweswo ivi hi swi fast forward hi ta namuntlha sweswo hinkwaswo ka ha ri hava a swa ha ri kona i xivutiso lexi ni nga na xona ku lo nghena yini van'wana yini lava tshama kusuhi na 10 hayi tihomu ta vona ti le ku dlayiweni leswi a Kruger a hi nchumu sweswi loko ni Lithava range loko mi ya phalavura na ku Tikotolo tihomu ti le phakathi ka Lithava range leyi va wisetele darata hina ti le phakathi ka Lithava mara a ni ti na hambi ku wise hina ku na vanhu lava hi khathalelaka ku na ndhawu leyi fane yi vona ku loko ku ri na loyi a tlulaka na wa khomiwa yo yi kha yi tiyisisana ku vona leswaku vanhu va hetelela va kuma mpfuneto a swona kumbexana
i ntiyiso ngopfu na mi ti vutisini ku va kwini varindzi va laha lava va ri kona khale va fambafamba lama va vona va ti-ranger va kwini a ni tivi so ti-coast leto khatiwa kun'wana na kun'wana na laha ni mi tweli papa ni khensini na ni khensini swinene inkomo 08600025 ni vona ngeti ku na vanhu vo tala va nga na ku tsakela ku lava ku vulavula hi mhaka leyi se hi ta yi kumela nkarhi hi vulavula na yona hi va rhamba na lava khumbekaka hi va rhamba laha a ni lo rhumeriwa hungu hi wun'wana wa vayingiseri a ku mi yi vonini video leyi na ivi ni ku ni va mahungu mina ni ngo ni byeli swi swa mahungu ni ma vona siku rin'wana na rin'wana na le kaya vana va mi va vilela ku heyi la mutini lowu na remote yi tshama yi ri mahungwini va vilela na hi ku ni vona mahungu se i minhlangano wa vuhaxi wa Afrika-Dzonga wu vika xiviko ku van'wamapurasi lava ha sungulaka va le ku kaya lava valungu ha swi tiva ku va pfunana loko swo tiveka ku na dyandza a Free State mi ta vona va kha va humesa furu ri kha ri suka kumbexana Western Cape hi tilori ri ya Free State kumbe ri ya North West hi lava ti-commercial farmers hina van'wani va ha sungulaka hi pfuna hi ndzawulo ya vurimi leyi swi tikomba ku a Limpopo ku hava a ni tivi ka swifundza leswin'wana loko ku ri ki koho a humi wa murimi ako hi meloyi a ni kha ni vulavula na un'wana wa le ka national office ya le ka Department of Agriculture vhiki leri nga hundza hi mhaka ku vankulukumba van'wana a tekeliwe tihomu a tlha ni byerisa sweswo ku loko a ku fanele ku ndliwa swin'wana a ku fanele ku ndliwa swin'wana hi ndhawu liya ya Letaba Ranch a ku ndliwi nchumu loko wo vutisa ku na director ku na chief yini ku na chief of yini hinkwavo lava va na madifoni lava mo petsa na ti-subsidy hinkwaswo vanhu va kha va heleriwa hi swifula hambi wo hi ta byela premier na swi tiva loko wo byela premier sweswi va nga yimayima mara hambi wo hi ta byela xin'wana na xin'wana hi to byela premier ayi wisiseni miehleketo-nyana ne hayi wisiseni ve ri muteki wa mahungu a nga ngheni ka xitori a nga swi n'wi khumbi hileswo swi swa mahungu a swi n'wi vavisi o vika mahungu kambe hi kumeni nhlokomhaka ta mahungu ya misava ya ora yambirhi ivi kusuka kwalano hi bulanyana hi mhaka liya na yo yi nga ta hi vangela swivulavuri liya ya mali liya mi kambe ku va ntlhanu wa makume ma kha ma hangalaka mi kha mi cina henhla ka yona hi mpela hlambanyana van'wana va ku yi nge chayi kahle na mi ni hleketela sweswo yi nge chayi kahle kambe mi ri yini 0860002543 nakona ku ya Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM hi tweni mahungu ya misava ya ora yambirhi ya ta yimise ku yini hina hi rito eka lava ri pfumalaka Afrika wa vulavula lava nga rhanga botpet vete mi nga lemi ximanga hi ku xi thothela hikwalaho ka ku ximanga botpet loko se xi mi jikela xa pata mutini xa hundzuka goya ivi xi vuya xi ta mi hlasela xi dyetela tihuku hi mhaka ka ku n'wina a mi xi teka mi xi endla nga ku xi kahle se namuntlha hi lexi xa vuya ximanga xi hundzuku goya xi mi dlayela tihuku botpet leswi humelelaku laha ka MK botpet i vanhu lava a va swi tiva ku mindzuku ka siku swi ta humelerisa leswi ende namuntlha loko va vuya botpet va vuya ku ta karhata n'wina ku ri mi nga swi koti ku famba mi ya mahlweni ma swi vona hi ndlela leyi botpet namuntlha hi na ti-political party leti tona kahle loko ti nghenini ti taku ku ta opposa xin'wana na xin'wanyana lexi xi endliwaku hi mfumo lowu nge le ku fambeni tanana leti nga emiehleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula ela nga kona mingisela Munghana Lonene FM 0860002543 mhaka leyi lava vulavula hi yona yi ndliwa ngopfu vaxisati ne se loko no kuma vaxisati ni nga tsaka ngopfu n'we va vanuna mo rhandza ngopfu swilo mani tshikani mi ta ma va jalazela vana yi rhandza ngopfu vavasati yi tirhiwa ngopfu hi vavasati mhaka leyi vulavulaka yona kambe ku na swivilelo xa ku n'wina va mani mi na mali ene loko mi ri na mali swi nga swi mi hoxa khombyeni swi nga va na nxungeto wa ku swi mi hoxa khombyeni swi swoleswo hi ku mali i mali se n'we mi ri yini hi mhaka yeleyo hi le ka 0860002543 nakona ka Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makombandela 0860002543 ni vula ku n'we mi ri yini hi mhaka leyi kumbexani hi nga kuma ncita loko tshika ku ve na wa xinuna wo rhangelela wun'we n'wi tekeni mi n'wi veka loko ku mi nga si kuma vaxisati ivi hi ta kota ku kambe na hi lava vaxisati lowu wa xinuna loko nghena i ta vala ku ta hi byela ku yena i nghena kwihi ka timhaka ta switokofela swa vavasati
vavanuna na vavasati na swilo swa vavasati mi lava yini hambana na swilo swa vavasati swa swiseveseve swa vavasati nga ni twa mina ni ku hina ya ka wa maseve ncindani sweswo ni nge vuli sweswo na loko no tshika na heleketa ngama hi ku va ku va maseve ka ncindani vo mina ni ta fika ni ti tshameleni nkuweni ala ndzhaku hala vo maka sa hi buleni maka yini mhaka leyiwani a yi nga chayi kahle ku ya hi van'wani vanhu veri swi na nxungeto wa ku swi nga hetelela swi va leswi va swi vitanaka money laundering loko ku nga vi money laundering ku hetelela ku va timhaka leta ku va xibalo na va tshunela ku lata vona ku okay khalanga mi kume 100,000 se tax yi famba njhani kwalaho ma va maka kona se i swin'wana leswi swi nga handle ka leya ya ku va ku nga humelela va swa boha kwalaho va mbadameri na hambi va mbadameri va nga humeleli ku nga tlhe va lava mi nge va mi rinda ku va tlhe ku va vo va humelela ku va ku ya ku ta ku ri na mali yi ta yi lahlile laha hi ku loko munhu mi nga mi n'wi rindzise 100,000 mara mi ya n'wi nyika 5,000 a nga tlhela vuya ta teka 195 leyi nga sala hi fike njhani la ka xiyimo lexi hi laha hi lava ku twa n'wina kona ka 0860 002 543 0860 002 543 i nomboro leyi tirhisaka mingisero munghana lona na FM komba ndlela hi lava ku ta twa ku miri hi fike njhani n'we tanihi va xinuna eka xiyimo lexi loko va ha ri kutani un'wana mingiseri i ni rhumele rito la ako swo vava a nga vulavuli hi swona leswiwani no lava ku hlaya swona no hundza swo vava i ku hina tanihi vantshwa ku na swilo swi hi tekelaka nkarhi hi nga koti ku vona ku hi ya kwihi mahlweni swa vava loko vona tiko ra hina ri ri ka xiyimo lexi vugevenga byi ri henhla vanghana va hina va kha va fa swi nga fanelangi siku rin'wana na rin'wana kambe hina hi tanihi vantshwa a hi endli nchumu ho ti tshamela lexi hi xi endlaku i ku ya phatini hi xava byala byo durha kambe hi tlhe hi rila hi ku a ku na mintirho swa vava a ni ntiyisi sad se n'wina mi ri yini loko swi titani 0860 002 543 na ri teka riqingho reri na tshembisi kambe sweswo hinkwaswo andaka leswi hi rito eka lava va ri pfumalaka Afrika wa vulavula tanana leti nga emiehleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula 0860 002 543 un'wana ku endle kahle loko ku nga ngheni vavanuna hi ku vavanuna hi va hi jelezelaku hi va famba ku va vula ku swilo swi ta hi hoxa khombyeni khale swi ka swi endliwa swilo leswi swi na khombo ra nchumu a hi amukeleni lava nhlekani hi mi amukeleli ka munghana lonene FM nhlekani boss sesi wa mina minjhani njhani hi pfukini khesile ku mi hi bela riqingho mi rini n'we ene a ho va na mali ya switokofela ngwebotret hi ku veri vavasati hina hi na mali ene mali leyi hi nyikana vanhu va kha va swi vona ma swi vona ku loko i ya ntlangwini loko wo fika mali leyi i nga yi humesi xin'wana na un'wana a kha a swi vona a swi nyanyuli hi nawu wa ntlangu i fane i mbala mali i nyika maseve wa wa thawula mali yi tobotret ni mi yingiserile mali leyi na wa kumbetiwa ene yo yi na khombo a va hembi ene ni swi vonile a hi ri vusevenzi kwala ka mungongoma a hi swa khale maseve wa mina mithembi va byela kahle ni ri maseve mali ya vekiwa yi lava ku ta bohisiwa maseve vo teka mali vo veka ndlwini vana va va fembeni va tlhe va njika va ya yiva mali liya mara loko yiviwa khombo a ni yo yiviwa a swi fani na loko vanhu va ta na xibamu va fika va ba xibamu va ku pavalalani va teka mali hi laha hina hi vulavulaka sweswo hi nge swi promote a hi se tshama hi hlangana na swona ka sweswi hi swi endlaku hinkwaswo ka swona kuve i ncini xi endlaku ku mi vona swi va kahle loko yi kha yi voniwa mali leyi aka ku swilo leswi swi fana hi leswi ko va ntako wa ku ni tsakisa maseve wa mina na vanghana vanhu va takalanga ni tekele hansi va swi tiva ku mani baloyi i maseve wa mhani ra siyala va na mali yo nyika maseve wa vona ma swi vona se mali leyiwani loko mi ni nikili vo to vheta va ku loko mi ni nikili mali leyi mi tlhe mi yi lava
swi ndlisa ku yini mali leyi swa boha mali leyi a ni nga heta na 10 years nkarhi wun'wana ni nge se endla na ntlangu na hi nkarhi walowo ni nge yi lavi hi nkarhi walowo ya yi lava ku ri khale se hi makumu se ni mi tsalela papila ni ta gangasela ni ta vuyisa ni ta mi byela loko ni ta laha ka nghena ni fika ni ta na mali ni fika ni ku ni tirha ku mi byela ku hi December ni na ntlangu loko va nkarhi wun'wana ni fika ni ta ni ri na 3000 yo ta mi byela sweswo ntsena mi va va mi tikuma ku yi timali leti a ndzi ya ku sogola hi mhaka ya swilo leswi mhaka loko mo swi vona swi le ku tikeni ngopfu mara ni mi byela n'wina swa hi pfuna nkarhi wun'wani ku a ni mi kume ku loko i yo swi endla kahle swa ku pfuna swi benefitisa i kuma ku wa endla swin'wana swa kaya swi le kaya ka wena hi yona van'wani ve ri swilo leswiwa mi yo swi yivela i swi swa hala Nigeria se ngumi swi yivile mi swi tisa haleni ku ve phela nkoka wa 100 rand ya laha South Africa yi ringana na mawayawaya yo tala ya le Nigeria se loko n'wi vona va kha va cukumetela timali le Nigeria mi twi nga ri va cukumetela timali to tala kasi hi ntikelo wa koho wu le hansi loko wu pimanisiwa na mali leya hina haleni se n'wi mi cukumetela timali ta mampela ivi swi mi vekela nxungeto wa ku vanhu va nga ta va ta mi tlhakisa va lava mali mara swi ta ni la ku ta swinana hina a hi se kotlana hi se swintu ene swo swi ta humelela vhele enze leswi xiyimo xi nga hi xiswona hikuva ni mali yi tikomba yi tele phela mali himpela vavasati mali hi ene that's why mi vona n'wansati laha nga na muti na n'wana laha nga muti wa n'wansati na n'wanuna laha nga yexe a fani mhani na nuna mara muti wa mina wu nge fani na n'wanuna laha nga hansati ene ve ri vo tala lava ndlaku sweswi swa sweswe va hava vavanuna hi ku kumbexana n'wanuna a nga ta pfumela ku vavanuna ve rindzisi mhaka swona n'wanuna a nga ta pfumela ku mi ya mi ya hala tana timali hala ku ve hi xeve hi xiculu la kaya ve ka vutlupeteri vavanuna hi vamachonisi na lava nga na vavanuna botheti hi voho vile va nga west va lava vavanuna ve le ku hluphekeni ku hakela inani ku lombisiwa timali tiloni ta swiseveseve a hina ntsena va nga ze va hi korila evuhlengeni se lombi mali hi ku na swi tiva ku a ni na ta yi kuma ku ni tshami no tigwala vhela ni yi hlengeleta mehenexe ni titsona se swi vula ku loko i ka hetisela mani i ntiyiso ku n'wansati a nga ku xevisa i nga dya vuswa i xeva hi matamatisi na munyu i khithothala kunene so a ri na mali la veleni a lo yi veka kahle ni kayakaya kaya ka mina vana mi va tlhe va swi tiva na loko vo lava mali ni ku ni hava tlhe va ku ene va hemba mhani va na yona ene himpela ni ri na yona ni mi tweni mani ko ka mnghoghoma kaya botat 0860002543 ai ya swi swa tiko leri mi ntsandini ai amukeleni van'wani hi laha i nhlekani ka mani njhani botat tata wa mina hi pfukile mi njhani n'we hi pfukile a khensa ri ku mi hi bela riqingho mi rini n'we swona swi mavonelo ma mina ni vona nga ku a swi tshamisekangi leswi swa ku teka mali mi hi haxahaxa mi karhi ku vo nyikelelana kwa ku heteleleni swi va na switandzhaku mara ve ra swi se va kona switandzhaku a va swi chava vona na xin'we switandzhaku swa humelela nakona xivutiso munhu wa fa ti vutisa ku kasi timali leti va ti kuma kwihi hikuva van'wani va vona va fana na yena a ho va ku tirheni mara va na timali va ti tsona na swi twa ku titsona bopet phela mali yo nyikiwa sweswi loko ku ri ku mi no nyikiwa mali kwala kaya yo fita ku ni endla nyana swakudya ni ta titsona loko ni ve na titsona ni ta titsona ni yi kuma ku swi ka swi durha so ya teka mali ni ya xiseveseveni a swi a hi mhaka ya ku olova yaleyo hambi ku ri n'wina mi nga ku tirheni sweswi swa ka swi mi hlula mara mi kha mi tirha mara leyo nyikiwa ni titsona loko ve ni na ku ya xiseveseveni yi ta ta hi kwihi no se a ni mi nge swi makumele ya timali ma tele mara no vula ku hi munhu kahle ka swona a swi tshamisekangi ai ni mi twile se mi vula ku lava swi ndlaku a hi vumunhu hayi byi kona a ni va soni mara a ni kwala mi ri munhu u veka mavonelo ma yena ena hi mavonelo ma xitichi i mavonelo ma mina ntiyiso ni ngo ene timali mi nga swi tiku va tikuma kwihi vanhu hi ku a ni van'wani va vona tibasikele ku fana va u tirha no tirha mara loko se swi fika nkarhi swiya vanhu va na timali that's why ni ku hayi
Ai, no. Nemetwile sesi wa mina ita ku yini xikwembu xi kona mani na n'wina yi ta va kona siku rin'wana. Okay, so Tata 0860002543. Mingisarome ai amkeleni un'wana hello. Inhlekani? Ximkhavo. Ai man. Ni pfukile. Sesi wa mina hi pfukile mi nga zi mi ni chingela mina mi nga a ni mi jelezeli mina no va ku vutiseni xivutiso ntsena n'wana ma. Na mi twa leswi mi lunghisisaka swona rito na mi twa ku ayikho se mi la ku ri kombo xa ncila wa bulubulu hayi mina Botpet hi ntolovelo wa mina ni vule vitu loko ni nghena moyeni a ni mhaka yi kulukumba hi kula ku duma ni 100% ka ni nga yini na swilo leswi endliwaka hi vamhani masiku lama loko ku veke ni ha rhandzana hi ri vamaseve a hi ta gayidana hi endla ma-business yo karhi a ni mali yi kona hi lava vanhu lava kota ku dyondzisa timhaka ta business hi hlanganisa mali hi endla business leswi nga ta hi nghenisela mali a hi ta gayidana hi endla ma-business yo karhi a ni mali yi kona hi lava vanhu lava kota ku dyondzisa timhaka ta business hi hlanganisa mali hi endla business leswi nga ta hi nghenisela mali ku ya haxa mali a vanhwini ni komba ku mina ni te na 100,000 loko mi languta background ya mina ayo tsakisa Botpet wa fana na mina ni macingelani ni ya ka va ma7 fika ni humesa 100,000 ni kuma ku 100,000 yaleyo loko se vanhu va ya lavisisiwa va ku swi nga endleka va kha va xavisa ti-drugs swi nga endleka vavasati lava ku ri vona lava fambaka na van'wana lava yivaku mali mina u ta swi kaneta ku vulavula ntiyiso a ni ali mani swa saseka mara a ku heteleleni ka siku swi endla vanhu va nga langutani leyi nga ku tshembeli la yi ri kona last Saturday mali vo mali nga ku maphepha loko vekeni ku ri ku rhandzana ku ri ku pfunana yes why ku nga transferelani kunene ivi ku endliwa party ku rhambiwa vanhu ku ta ku ta ciniwa ku nga zi ku disclosiwa ku loyi u fika humesa 5 rand loyi u fika humesa 10 rand loyi u fika humesa mali muni why ku nga endliwi sweswo mara a ni ko xikongomelo swi ta dlaya xikongomelo ku swi vonaka ku vaseve khalanga va fikile hi lava va 100,000 yi kha yi hlayeliwa maseve khalanga loko mi ta ka hina mina ni va ni kha ni swi tiva ku n'wina mi te na 100,000 ku va vanhu va kha va swi tiva ku n'wina mi te na 100,000 a swi nga va pfuni nchumu ya Botpet okay un'wana u humese 100 un'wana u humese 50 un'wana u humese 8 un'wana u humese mali muni vanhu lava va ni rhamba hi lembe rin'we va ni rhamba mi kuma ku mali leyi va nga yi humesa yi close to 300,000 loko va ni rhamba hi lembe rin'we va ku ta mina sweswi lava va ni rhamba na lavaya va ni rhamba na lavaya va ni rhamba hi lembe rin'we ka vana va mhani ni ya yi kuma ku hi mali yo lo tarisa sweswi phela va nyanyuka vanhu lava loko munhu a fika yi kuma mali u ya a ya xava xilo lexi mi nga vonani nyana ni khomeleni tani na mi twa mahisa khomani tani tshana na leti nga emiehleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula mara se sina khensa loko mi ni khomele riqingho rero a hetiseleni lava ku twa ku loko ku ve va na yona ke mani hi ku van'wani va ya va ya xava kumbe van'wani va xava mathekisi kumbe van'wani xava baki ta hamba yi va tirhela yindla se sweswiya ivi se va hamba loko n'wina mi va rhamba futhi mi vuya yi ta va yi tirhile mali ivi yi ya mahlweni se a mi voni ku swa tirha sweswo wa mina hambileswi ni nga ri ku na bindzu ra mathekisi hi ku swi vonela kule mathekisi a ma ha ri na mali ku fana na khale a ni kona kusuhani na mathekisi mara loko mi swi langutini tithekisi tele ngopfu sweswi ya thawuta taxi kusuka la ni khandziya laha ni tshamaka kona New Canada ni ya edorobeni hi fika hi ri 5 edorobeni or hi ri less than 5 hi mhaka leswi tithekisi nga tarisa swona baki fine va ta va ya bayinda a ti-hardware va lava ku rhwala swo rhwala mara vanhu lava nga ti-hardware sweswi loko mo cheka va tele ngopfu va tele ngopfu ani va jelazeli i timali ta vona va ya ku tihachelani va jelazeli mara at the end of the day ko va siku rin'we ni nga ta mbuya kwala Botpet mu ku leswi hi nga tshama hi kha hi vulavula hi swona swa ku vanhu lava ku nga va na swo karhi swi nga endleka ka vona hi mhaka ya ku mikisana mali ma vona ku lava hlengeletaka mali ya xitokofela lava ku hlengeletelaku mali lembe hinkwaro I think swi humelelini ka xigamani va nga hi hlengeleta lembe hinkwaro hi siku leri va faneleka ku divhayetelana mali ku ta swigevenga swi ta swi ta va tekela mali what about vona lava ngo tisa mali vanhu va switoko sweswi ku na xiseveseve laya ka swimanimani ka va Phet Khalanga va ta va masere va hala swingerengeri na va masere va hala swingerengeri
nyeringe va swi tiva ku yi ta va yi ri kona plus minus 300,000 vanhu valava va hina va ti hambileswi va nga se tshama swi endleka nyeringe va swi tiva ku yi ta va yi ri kona plus minus 300,000 vanhu valava va hina va ti hambileswi va nga se tshama swi endleka mara swigevenga swi va langutini ende ve le ku vitaneni ka swigevenga ve le ku swi ciyoteni swigevenga va swi ciyota swi ri kule ku hi tshineleleni a ni va swi tiva ku loko ku ri na xitshevexeve ku ya haxiwa mali ve le ku swi ciyoteni swigevenga munhu a cina ehenhla ka mali a vumbuluka ehenhla ka mali serious mali botpet mali a ni ri ku na ku va ku ri na tibounsara laha botpet ku vulavula ntiyiso hi ciyota swilo leswi hi nga kule naswona hi swi vitana ku hi tshineleleni swi fana na ku ciyota vusiwana hi ku tshika ntirho lava va ciyota swigevenga hi ku haxa mali a ni hembe ma vo December leyi nga ku teni leyi va tele va maseve lava nga lava ku huma va nga hlengeleta timali va ya ka va maseve munhu a tshika ku lunghisa swa muti wa yena a ha famba ya ka a va mali a ni hembe ma vo December leyi nga ku teni leyi va tele va maseve lava nga lava ku huma va nga hlengeleta timali va ya ka va maseve munhu a tshika ku lunghisa swa muti wa yena a ha famba ya ka a va bihangi va maseve munhu a va bihangi mina na yena maseve mara hayi lowa wa thawula wo mbarisana wo nyikana mali mini hava mali yaleyo ni hava na ku munhu a ku wa ni ganga ku va maseve ndveni ku eka maseve lawa vo hi ta pfuxelana hi vhakelana lowa mali wo hitani evo ni hava mara ku ciyotiwa khombo la botpet ku ciyoto hambi swo teka nkarhi mara ve le ku ciyoteni ka khombo va ri ciyota ri ri kule ku a ri tshineli kusuhani that is why va va lumbeta va ku va na leswi nghenisaka mali va na leswi nghenisaka mali va boheka ku va lumbeta ka botpet mali yo haxiwa mali ma yi twisisa mali botpet mali yo haxiwa mali yi haxiwa mali yi haxiwa a hi mbarisanini swibelani vanhu va hoti hi swi tiva ku xibelani hi 2.5 hayi mali ku haxiwa mali loko munhu a ni rhandza mina lembe ni nga ta ndla party ni ta mi rhamba botpet mi chela benge ivi mi sende message ku chela mali munhu ni ta mi ta dya swakudya mi famba let me treat inkomo sesi wa mina 0860 002543 intlhanu timinete a yi save awara ya mbirhi un'wana mi yingisele hi loyi hlekani ka mani aye avuxeni botpet aye tata wa mina mpfukile i vatomi hi ngo vona sesi mpfukile a khensa ni vulavula na sis TK ka matla hello TK aye mirini n'we hayi ras botpet mina ni ta vula ku vuhlayiseki lomu ya swiseveseveni lemi nga vona mali yi hangalaka byi va byi tele ngopfu ene byi va byi ri bya xiyimo xa le henhla hi ku hi va hi lave na tibounsara na hina hi nge te tani botpet a swi olovi ku hi nga hi ya haxa mali hi nga amani mativa swo ama na yini hinkwaswo swi mi swi vulaka ni mi twa kahle a ni zini vana kambe ma swi tiva ku xibamu xi tirhisa ku yini xibamu xi tirha hi ndlela leyi loyi a rhangaka xi humesa i winini hambi ri na xona loko a ni n'wina mi le ku ti cineleni hi n'wina lawa mi le ku haxeni ntlhanu wa makume ta ka ta hangalaka mina ni nga le ku kunguhateni hi me ni taku ni xi lunghisini n'we xa n'we xi koho mara mara ka botpet a hali na swi tiva ku xibamu xi tirhisa ku yini laya loko mina ni nga ha ni cina va maseve van'wana na vo va amini loko va humesa swigevenga swa i5 swi nga nghena ka crowd liya yo taniya swi fika swi la ku teka mali ka vanhu lava vo taniya va nga amani mani xigevenga ni nga swi tivi sesi mara are na hi vulanga taniya va nga amani mani xigevenga ni nga swi tivi sesi mara are na hi vulanga a ni ko va leswaku vavanuna vo ngo tibyela ku vavasati hi ku a va tiyangi vavasati i swigevenga ku tlula vavanuna botpet ni lexi ni nga vulaka xona mara xin'wana xi ni hluphaku sesi wa mina TK ani a mi vo tala van'wana mi ri soba a hi ri soba hi vo tala van'wana mi sungula mi dya mi phakiwa byala mi vona byi ka byi pakiwa byi ka byi ya hala na hala se mi kha mi nghena va ku va maseve va hala ka mangulwana mi nghena loko se mi nghena lava va nga se nghena ku ve le ku nweni ha swi vona phela mi va mi kha mi swi vona mara vuhlayiseki byi tele hayi pfumeleni ku vuhlayiseki i rito leri hi nga ta ri tina loko se mi nghena lava va nga se nghena ku ve le ku nweni ha swi vona phela
mi va mi kha mi swi vona mara vuhlayiseki byi tele. Hayi pfumeleni ku vuhlayiseki I rito leri hi nga ta ri tirhisa namuntlha mina na n'wina ku ya hi ku mani yime hi tlhelo rihi. TK hi mutsarisi hi mi kandziyisile la no kombela ku swi nga fiki siku rin'wana hi ku TK I kwi. A ku na probleme both tata sesi wa mina. Thank you. Inkomo. Ene mi twa kahle a hi na hi ri mi tshika kumbe mi nga ha endli kumbe a hi mi jelezeli. Ko va na munhu a nga lo vilela ku mara loko I ka endlisa leswiya ku ya hi vutivinyana byintsongo lebyi ni nga na byona a Afrika-Dzonga a ku ri na nawu lowu nga ku pfumeleli ku tikuma kha jikajika na 25,000 rand ku ya ehenhla a ni tivi wu file ku a ni ko va ku sweswi hi nga ka grey list hi ta vutisa tatana dokodela Joe Maswanganyi ta va vitana ku kahle timhaka ta mali ti fika kwihi swa ha khomeriwa na ku va I ri na 25,000 ku ya henhla kumbe nga ra swa ha khomeriwa la Afrika-Dzonga ana keni se hi nga ka grey list a hi hetisele hi laha nhlekani njhani sesi wa mina hi pfukini mi twana mi ri serious ngo sesi wa ni chavisa a ri mani hi twa mi ri yini n'we swona byi swi ni chavisa swi leswi I khale swi kha swi endliwa Bootpet ko va mhaka ya ku sweswi wa thekinoloji yi kule ngopfu leswiya swa xiyimo xa le henhla I khale swi kha swi endliwa hi ndlela yaleyo vanhu lava va endlaka swilo leswiwani mina na swi tiva ni le kusuhani ngopfu na swoho leswiya swa ku va preparini maendlelo ya voho mali leyi yi va ku yi kha yi hangalaka laha hi ndlela liya a ko va mali leyi ngo va yi ta na munhu wun'we leswiya swa ku va ku va ri munhu kumbe loko a khome mali yi va yi tele leswiya swa ku va ku ri money laundering a yi vita na munhu wun'we mali liya ene mhaka ya mali ya ku va ri mali ya hlengeleteriwa Bootpet swi ya hi ku munhu I endlisa ku yini mali ya yehe vavasati timhaka ta ku endlisiwa ku yini a hi topic namuntlha mhaka I ku vuhlayiseki loko yi kha yi hangalaka hi ndlela liya a ku mi yi kuma ku mi nga vileli sesa hi ngeri kolo kwalano hi laha ka vuhlayiseki leswi swa vuhlayiseki I khale swi kha swi endlisiwa hi ndlela yaliyani ko va mhaka ya ku sweswiwani swilo swa ti-media swi tele ngopfu ku tlula khale na maswivo ene loko swi tala ngopfu swi vula ku se swa dumisa ene loko swi dumisa swi vula ku swi vanga swi swo tala hi laha se hi nga kona hina hi nge swi swo tala leswi swi vangaku nje a swi nga vangi na mahivo mhaka ko leswiya swa ku va ri vugevenga kwa ku jelaza na vugevenga byi va ku byi nga koho ko va sweswiya swa ku sesa ni pfumelele ni gina kwala na nkarhi mara mi kha mi ta kahle nga mi kha mi ni tata ni khetsile nkarhi wa n'wina nongonoko wa humelerisiwe hi Ncindani Eric Mabasa mina ni khalanga Pat Mateu la hlangana na kambe ka nongonoko lowu fanaka munduku a hi ku ngoveni hi loyi na nongonoko dzumba na mina a hi ka mahlweni na nongonoko wolowo a ndzhaku ka mahungu ya misava na sesi Lilian Hlavangwane eka Malamulele